penampilan dari Sagatruna Satya Wacana. Kirang perbawa anjian wani wajah kekenulu ini kan sastra lama kanina dan kakening sot-sotu pudra wong panggil ileri kuasa nirmat kebetar sang yang sunian taruh kadi gelap sumrasahan supeng rang duning peraja menalu andian gumeter marikan angkang berdiwi talu apa tejo bayu wakas lintang teranggan muang surya chandra Mujil sang yang kawiswar murti tan saha mengelakan punang dadua jaritan umadun wadak yang widadari persamu yaitu parang akan lawan bedari yang serianing kunang suar gelogo apanan warah bedari yang siwo lama kan bedari yang seri sido kerap peluang yang kunang medang kemulan yaitu mengaran panegara dan pewarnaning rikalo itu Miguel posir raksa seluruh mengaran bawi serengi muang bawi serengi apan sama-sama juga maka dua sido posir maklu lama kanibis praya sido angamit posir badari yang seri pinaka sederi rikalo itu ataning kramu posir maklu yato kasar di kramaning posir bawi serengi andian bersama mangke jemuk posir bawi serengi aning mudang kemulan yato sido kata melawan badari seri sahaso amari ko seri kramaning posir bawi serengi apan wos karno risa bertingkap posir bawi serengi lawan Prabu medang kemulan rikalo itu juga perang taning Prabu medang kemulan lawan posir bawi serengi yato kasar di kramaning posir bawi serengi kewalo anu pomastu ning posir bawi serengi lama kan sido mualik kakenui kandang kemulan juga likalo dituma temahan menadi kandang sap-sap meranu samang kanu pamur wani kandang tadu cari Keng widadari bersama ia peparengaken lawan bedari yang seri tumedonaning kunang suarga loga rijal puas
luwe arkadia mego mangudanakan iada sida swasta paripurna udah dayang-dayangku bersama buaingan itu ya ada sama kan lah enak pagi pepareng akan lawan ngulun ya ada sida prabuan yang kunang medang kemulan lumares buah kita pepareng lawan sida yang betari samang kanuri kraman puisir wateging dayang-dayang bersama yada sida lumaku aning kunang medang kemulan mengaran panegara Jari Dani mangkiri usamang kanu Muyalari kramaning usir raksasa yaitu mengaran bawi serengi Bareng tanang girang lawan iya aduh lawan bawi srengo iya aduh poin ngadiko hari sopo mikiran ngong kayu mangki saling ke manusia wadah keng cewek-cewek bersama nadanan wanil mihat lawan ngong Sakti kapinaho bawi srengi ada poingan iku mah bener kayo satu ranto tumen yani ngong nekokan raksasa basane gede matane gede apan mubino manusone di merjo pado yan ken ngong manusone ngatoran yan ngalit di madan mesegahan bedik-bedik manusone metapukan yan ken gitu akempu manusone ngatoran tapukan wangi juga puasir bawi serengga kewalo anu ngomong tanyo kayu mangki lawan gitu kadiang paran tuh gitu datang mereni lawan ngong bawi serengga Nemaro raksasa ketinggalan berita dan subuh diekspos di media sosial, di media elektronik. Apa buat cara jani subuh upload di media di Facebooknya subuh muncul. Apaan Betari Seri subuh mau kabar memenek di Facebooknya berduan kerja jani subuh duan baik kemerjo pada do mawenan ngong mekalokan tadi barang bang sidojeng ngong makatan Dewi Sri bakalan ngong kuranan konten kuran raksasa ngelakuran Betari ya tuh sama kanuri keraman tuh apaan sama juga ingong juga lama kan nih ngedot lampah buah sido Betari yang seri lama kan nih sido ngametin aku seteri tadi yang parah mangke ya tuh sama kano mundur do kita maju bangong kan ngalih Dewi Sri main ini di suargan yang keto sing adalah dane bawi srengi sing cocok adane keto biar ngong berat gong nak dot po sing ngelah kuranan
dolionan kita memunyi nih waktu semua mepet nih jadi jak mesiat cuma kayak cuma siat nyenane menang siapa kang sinangeh Jayanti kanang rananggano tuh nih tadi nutuk kang pejalan ngalih Betari Sri mendengken weh iya ya tuh samangkano so jatuh lah enak lainok ingong natan mundur setapak lawan gitu wah jangan dilihat sisi beratnya ilmunya mantap juga bro wah jayat samangkano nantang gitu nantang lo enak sigero bangke mawas Wikramani lah enak padu acan kakakan kawi saya anda bangke sigero tanding keramur kamani usir bawi sirno yanto bawi sirno padot mati api nongko rekam wah boleh bermorak sedeng yatuh poin nganike kadiang paranda kita pakai apaan kasori keraman tak tanding kerang melawan ngong ya yatuh samangkan lahena pamulih kebuah kita pakai depan utukan cai ngalih dewi sini mulai ondian samangkan pamulih kebuah siru raksasa bawi senu celeng raksasa senawan judul mirip dene mulai lumaku sir bawi sereng lianing kundang medang kemulan ramani langge apaan puas parapte cari tani waktu yang dayang-dayang pada samuaning kunang medang kemulan nangke iya tepepadang akan aja melawan Betari yang seri Miguel ri keraman yang kusir Betari yang seri nyala antara luar surya dayang-dayangku bersama yatuh poingan itu mawas Wikramani mangke mabat sir bawi sir ngipi perayuan ngetut lampah kulut jaksan Dewi Sri anaknya bungkui dewo moilakan saja beli ngubar pejalani dewo nih teganing tege yak dini pada sido beli ke junuk sepot tekan beli ni main senggil ada lain beli senggil yuk bakal ngeraos beli bakal ngalih anak kedua ke dewa main bakal angon beli kuranan syarat beli ini puten beli ngalah kuranan dedari mon kengke di dewo yannya orangnya yang seng ngorik masih orangnya yang seng itu ke parikoso beli jani udah iya ya tuh sama kan ingulun nada rodo kamu aning bosiro bawi selengi iya tuh amarikoso bosiro Betari yang sering apaan bedoi tanang laku ni buah siro bawi sengi mangar janu buah siro Betari yang seri lamakan di sidung mata makan menadi kanang pantun jaksana Roh dia keramani buah siro mangki ya doang awiru anguru kasih anguru aru ya doang kani anu saka seksa kalau ini gambar tuh beja kuwokan jadi sobatak padi ini jagat pedang kemulan jadi keluwokan apabila perlu kan kecari ini kalau ada pengadap yang tua ajak banyak lantek ngeri seperti tingkah pusir bawi serengi somang kan mangke mungkin
sir sang Prabu Medang Kemulan iya mengaran Sri Aji Pangukuhan Bawi serengi ada buingan itu Kadiang paran tu kiteng dateng mikini iya tu wani wangawe robi kanang panogaran tu lahenak umatur abuk kena Prabu Medang Kemulan anak kebuka cair ini nak wong cai nawang adone waki bawi serengi ganti baningai wok dini di jagat Medang Kemulan sewire singenen tujuan wakene mai waki nguber Dewi Sri mai ke jagat Medang Kemulan tekaning tegojak sing berhasil sing nidang tadi waki makatan Dewi Sri bakal angon semua tuh mawinan perah mantiu kerodo anake buku waki mapan Dewi Sri metemahan tadi pati dini di jagat Medang Kemulan kadiang suaron bawi serengi atuh kuingan itu tekaning teke kita angawir angur waru dini di jagat Medang Kemulan kene nah nejani sopo mijil manir nejani bakal makutan kewisesan caine pengijal dini di jagat Medang Kemulan ane madan duste durjano mapan sing penuh parilaksanan caine dini di bumi Medang Kemulan nantang gitu rajo berat mirip rajo sing ten man mungut pajak nih batis nih beratu ya tuh samuang kanu edengan jadi mungkin cai ngalah kebisan tadi rajo ngomong rajo dini di jagat Medang Kemulan wong sing pojol cai keujat ke januraku ke lokah dini di jagat Medang Kemulan edengan nejani ngong siago raksasa bawi serengi aduh puingan itu iya tuh samang kanu lahenak perang tanding keram lawan mengumangke ajentokaken kawisesan ngomangken andian samang kanu rodok ramaning ku sira bawi serengi biporayu tanding keram lawan sira Prabu Medang Kemulan jaksan nah mailahan memalu itu di kalane bang lu ne raksasa boboh ne sing mampu melae omong kono ramaning kusir bawi serengi ataning keram lawan Prabu Medang Kemulan Wantian kasuri keramaning kusir bawi serengi ataning keram lawan Prabu Medang Kemulan bawi serengi aduh puingan iku kadiang paran teu kitu mangke Prabu Medang Kemulan aduh puingan iku ayo ingong kasur kayu mangke ataning keram lawan kitu kewalu anu pomasto ningong lawan jagat Medang Kemulan biberayo ingong walika kena mewali kanang Medang Kemulan juga rikalu diduingong iya tuh matemahan menadi sap-sap merano donen cai lego wakib waguen bakal balas tenam mai ke jagat caine di Medang Kemulan
Udah bawi serengi poinganiku iya teu samangkan apaan kaseri keraman teu ataning keramu mangke lah enak munur teu kitu mangke munur teu kitu mangke keraman nira bawi serengi Ariwes samangkanu Tuan pewarna ni mangke puasir Prabu medang kemulan biperayu anak daksa kaluiring banyak bersamuan ning kunang medang kemulan udah banyak manirane dini medang kemulan nah negak palu paman aja mekejang paro banyak manirane dini medang kemulan kene nih paman paro banyak telah dini medang kemulan suwireh subuh kalah nyen bang gelah nyiatan yo bawi serengi mawastu yo mulai kewalo ado buin kumastun yo dini di jagat medang kemulan yo bakal mewali teko mai ke jagat medang kemulan ya demah-demahan rikala ditu menadi yo sap merano dote mawinan modasar ini ke buku kedo gelah ngopi deket yaniken banyak magelah di medang kemulan donyen suhut paman nemadan ngelaran nemadan ya sukirti ngelaran yaknyo di gumi di medang kemulan dumadek sangkaning serado baktin paman di medang kemulan sido jagat dini nemong kerahayuan ane pentingnya paman ajak mekejang banyak maniru singin paman dading sak ingedang ngelaksanang ane madan upacara nangluk merano dumadek sida ijal sakalawiring sap merano sane ngawinang jagat di medang kemulan sing manggihin ane madan rahayu nah kedonen malu pebesar manirone ne jani cakupan tangan pamane paro banyak meniru ajak menjerit mekejang jalan ngeras kiji bakti nunasti jokin ide sang yang ini baso dumagi mengolehkan sojang itu penekan limone paman om kesamu suamu kedewa saru perani tangkar mamojo saru papebia walaya suasada siwa om kesandawiya kayika dosa kesandawiya wajika mama kesandawiya mana sedosa dot permadat kesamua suamem om santi om nah nejani jalan mendangi ajak mekejang paman mewali kegenah paman suang paro banyak manirone mendangi jalanan suodarman pamane di gumine suodarmaning negara suodarmaning agamu suodarmaning kahuripan pamane di jagat medang kemulan dumadek sida dini jagat ngemangguhan gemah ripah loh kinawi asing kinando sarwa dimumpu asing dimumpu sarwa dimurah somang kanu ikanang pamuruan ikanang takut carikan Wantian samang kanu lakena mangke migili kanang papinan depusir Oke, sudah saran kami para penonton saran kami. Moga dia sapunika presiden dia ngaturang sematre ring sejeroni daging satu di sami kadur mejanten pinten kirang langgungnya nih ring kebirangan ideang ring sejeroni pemake kadi mangke menikah kali sepadulno tadi wayano enten suruh-suruh ideang nasi 60
siut tangan asuh pedang dasa dua ring warga kali dua asuh pada tumatik Presiden jagat ring sejebat jagat bongkaso maka sami ditiang ring berotak hidup dan salah kami ngemangguhan kerahajangan kerahayuan moksar kem jagat itu yoju kirti dharma om santai om Aing hedi tianunas majeng ring parayuana ring bajar topati sampun nama walirin triantukan jagi katuran pelaban mancewarna sani pole wamongan urusan didiang Ingi hatur pikiling didiang majang ring para ulaman sinarang sami Budosang unggahang bogo sematra sani sampun Wendan ring ajang Aingnya dosa Taler majang ring semetron penudia sinarang sami banget pengelungsur didiang sane wenten ring sisi kau puniki mangde magiksirin ke sisi bedlot mangde puniki nari duene mangde meresidang memargi puniki ngeranjing termaning kalika ring sisi bedau Malih pisan di tiang atur majang ring penudia para penonton sinarang sami sane wenten ring sisi kau mangde magiksirin ring genah sisi bedlot udawi genah sisi bedajeng dados puniki mangde pemargi malih bos mangde danganan pemargi ini rikalaning parade ogoh-ogoh malih bos Semeton penudia sinarang sami puniki sampun parade pemilih saking duta Banjar Topati beri aplaus yang meriah